Antenin zajtrk prvakov. S 1. decembrom začnejo veljati nove vinjete, pa tudi novo pravilo, vse veste, 110 evrov pa 220 evrov. In mi smo rekli, koliko merimo nad prvo osjo. Od tal se meri in dajmo kar primeriti. 130, če se na drugi strani nič ne vidi, je vrag, je 220, če se na drugi strani vidi, recimo Kučan oziroma, pardon, Diana, je, čak, sem Diana in Diana, kje si? Tu sem, a me vidiš? Lepa, dej! Če se vidi Diana pol, ne, imamo še rezerve. Mi smo se odločili, da bomo zmerila cel parkir plac. Greva Diana meri. Greva. Kaj? Zdaj smo pa najdli enega, ko ne bo šel skozi. Poglej to 130, kad Diana, ne vidim te! Kaj? Ej! Kaj? Ne vidim te, ta bo pa plačal ta veliko vinjeto. Čak sam, to je pa ja naš.